Tubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdob ying jongpi. Kahanyo Trip Youth Council Linkhoi Circle Kaladawaya Katanat Water Resources Bakan Tungno da Masterol Uban Pej Bat Khmi Yaga Jingdikut Bat Ban Penkhoi Dru Ya Ki Syndrome Kiba Jusa Akut Haki Pipe Kiba Penpoy Yaka Shiki Linkha Rep Hakatain Linkhoi Kani ka jingkerpat jong kaseng kalong hadin baka ka baju Penpoy lingba kini ki pipe kala syuja kensan bad hadin ka jinglet jurep kaseng kalalap bakini ki pipe kila syudkut hasiteng lenti bad donru ki benta bala sakut ki jabo jaban nakaliang ka ISWC Linkhoi Circle hawide baka ujor na hinong sang ki babun ki badai ki noram nakaliang kaseng nilalai panjurep patpet dalam kijong hikmat habire baka Tanat Water Resources ya bro likely kidang kin hoisya kilong kibabet mat kibabiang hoisya kapreng ke jingbet jingbiang ka jimun poi jong kene ko umrap kensang ko ke suja baka jano bat hapdeng ke jing tre barapdeng ka jing don kam ha kinorap kila don hapdang gajing songo bat ondai la lek pan pei ban jiwa bunsin kila law ba upai lat kut nalik da light no hasiteng ti badro hakmat juga tolong hau pai narung dak sendrum di la set no dak jabo awasya hakisnya meladak hapdang gajing tray buat gajing siap nang shop no haus lap ubajur Andre nakaliang kali patban kamsin la ino buat nakaliang kinorap kilayo FA ke ba kidon kam buat FA ke ba kikua buat ke umro kalapoi hadu akunta rap ke jongki buat nakaliang kasem misingo ban ai ke burong ya Tanat Water Resources makalala mapinbet penbiang ya kijing don kam jong kinurap buat nakaliang kasen nibo ka jingkerpat ya Tanat Water Resources maka dai ban ai bo ya kita kijing don kam hawide buat kinurap kenamba kenlai ya kita kijing nakapor syakapor